Başlamadık. Oyunun başında bir iki tane net pozisyonlarımız vardı. Bunları değerlendiremedik. Sonra oyunda rakip takım dengeyi bulup bir gol buldular. Devreyi bu şekilde kapatıp ikinci yarıya tekrar toparlanarak yine oyunu iyi başlayan taraf bizdik. Her ne kadar bugün top bizde olsa da çok fazla pas yapsak da çok fazla gol pozisyonu üretemedik. Üretemediğimiz için rakip de bugün iyi savunma yaptı. 1-0'ı korumak için. Oyunun son bölümünde de kontradan attıkları ikinci golle bugünkü maçı kaybettik. Sonuçta tabii ki üzgünüz. Bu soğukta buraya kadar bizi destekleyen taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Ama sonuçta hala bu grubun lideriyiz. Önümüze bakıyoruz. Преди всичко, добър вечер. Вече сме 10 ноември, затова искам да спомена с почет и уважение рождения ден на нашия велик пълководец Ататюрк. Преминавайки към оценката на матча, бих искал да кажа, че всъщност започнахме добре този матч. Имахме доста добри положения, едно-две сериозни положения, но не можахме да ги реализираме, не можахме да се възползваме от тях. Противникови отбор се възползва от своето положение и вкара гол. Всъщност във второто по време се разви по същия начин. Пак имахме добри положения, имахме добри пасове, но не можахме да отбележим гол. И в края на полувремето отново с контратака противник отбор, след като се брани добре през целия матч, вкара и втори гол и така загубихме този матч. Разбира се, за което съжаляваме, защото нашите запалянковци, които ни подкрепяха, дойдоха тук, се случи така, че да не можем да ги зарадваме. Şuha Bey. Hocam geçiyorsunuz. Tabii bugün muhalif olsanız da önemli bir kazanım da elde ettiniz Yusuf'la. Çok iyi performans gösterdiniz. Üstüne çıktı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Yusuf sezon başından beri ara ara antrenmanlara geliyorlardı. Çünkü ben altyapıdan sürekli koordineli bir şekilde çalışarak ara ara sürekli bazı mevkilerden oyuncular istiyorduk. Samandıra'ya A takıma bizde idmanlara çıkması için. Hem altyapıdaki oyuncuları ne var ne yok taramak hem A takıma bir oyuncu monte edebilir miyiz diye onları görmek adına. Yusuf'u da böylesine deplasmanda zorlu bir maçta oynatarak ona şans verdim. Aslında ona ne kadar güvendiğimi gösteriyor bu. Hataları olsa da sonuçta 17 yaşında bizim evladımız hem Türk futbolu için hem Fenerbahçe için bu akşam güzel bir performans ortaya koydu. Kendisini tebrik ederim. Уважаеми господин технически директор, разбира се, този матч беше загубен, но пък в същото време спечелихте един много добър футболист като Юсуф. Как оценявате неговото представяне? Юсуф всъщност е един от младите футболисти, които привличаме от време на време от младежкия отбор. Всъщност той е един от тези, които ние постоянно привличаме различни футболисти и се опитваме да ги интегрираме в различни позиции. Той се вписа много добре в този матч. Всъщност показахме колко много разчитаме на него, имаме доверие на него, като му давахме възможност в този труден матч. Затова той все още е на 17 години, но с начина по който игра обещава сериозно бъдеще. Doruk Bey. Adana deplasmanında İsmail Yüksek'ten yoksun çıkacaksınız sahaya. Genel olarak bir orta saha değerlendirmesi alabilir miyim? Çünkü bugün bazı noktalarda üretkenlik sıkıntısı da yaşadı Fenerbahçe. Zaten biraz önce lafımın içinde söyledim. Top bizde fazla kalmasına rağmen çok fazla üretken olamadık. Olamadığımız için de pozisyonlara giremediğimiz için istediğimiz golü bulamadık. Sonuçta Crespo'nun bir sarı kartı vardı. Çok fazla onu risk etmemiz doğru değildi. Onun yerine İsmail'in zaten cezalı olduğunu biliyoruz. Onunla devam ederek Mihay Zayis'i de ilerleyen dakikalarda yerine Seba'yı alıp birazcık daha ön tarafa hareketlilik getirip bir gol atıp maçı dengeleyebilmekti hedefimiz. Çift santrafora döndük, gen olmadı. Öbür türlü Cengiz'i aldık kanatlarda, işte gen olmadı. Bütün yapmamız gereken hamleleri aslında bugün yaptık. Ama dediğim gibi çok net pozisyonlar üretemediğimiz için kaybettik bugün.
Господин Картал, искам да ви попитам по отношение на халфовата линия. Всъщност имахме проблеми в халфовата линия в този матч и как ще подобриме това за следващия матч с Адана, защото видяхме, че вие сменихте двама играчи от халфовете, Цайс и Креспо. Да, както казах и преди малко, въпреки че през по-голяма част от матча топката беше в нас, ние владеехме топката, но не можахме да бъдем производителни, не можахме да се възползваме и да създадем реални позиции. И затова сменихме Креспо, който имаше жълт картон, не искахме да поемем повече риск за него, затова го сменихме. Исмаил така или иначе беше наказан и затова му давахме възможност. И опитахме се също така да играем с двама атакуващи, с двама център нападатели, но и това не се получи. Тоест ние направихме всичко, което можем и всичко, което трябва да направим, но просто не ни се получи. Erhan Bey. Kadroya, geniş kadroya baktığımızda iki kaleci, 5 genç oyuncu vardı. Belki oyuna gelebilecek 5 oyuncu vardı. İkinci yarıya skor dezavantajı da girdiniz. Hani ikinci yarıya oyuncu değişiklikler başlama beklentisi de belki oluşmuştu ama oyundan, skor demeyin, oyundan memnun olduğunuz için değiştirdiniz. Yoksa kenardaki oyuncuları erkenden sahaya sürmek istemedim. Saha içindeki oyunculara biraz daha oyuna ısındıkları için devam etmelerini bekledim. Belki bazen her değiştirdiğiniz oyuncu her an size reaksiyon vermemeyebilir. Belki bir bakmışsınız ikinci yarı biraz daha süre verince kendini toparlayıp bir şeyler çıkartabilir, bir şeyleri daha fazla, daha rahat üretebilir. Bazı oyuncuların yerlerini de değiştirmiştim. Bekledik. Sonuçta gene de istediğimiz olmayınca onların yerine 60'ta değişikliklere başladık. 60 ve 75'te 4 tane çok önemli oyuncuları oyunu alarak maçı çevirebilmek için kendimize göre doğru hamleler yaptık. Ama dediğim gibi yeterli net pozisyonlar üretemedik. Her ne kadar top bizde olsa da sonuçta kaybettik bu akşam. Господин Картал, започнахме матч с двама вратари и 5 младежи. Разбира се, завършихме по времето с негативен резултат, но не направихте смяни. Защо не направихте тези смени? Защото много се доверявате на играчите, които са на стадиона или които бяха в отбора, или нямате доверие в другите, които ще влезнат. Всъщност, да, така е. Ние започваме второто време с негатив. Реших да не правя смени на полувремето, защото разчитах на това, че са заграли достатъчно играчите, които започнаха матча и разчитахме, че те във втората част ще се разгърнат повече, но това не се получи, както казах и преди малко, въпреки че имахме много положения, много да владеем на топката, но не успяхме да създадем положения и след това видяхме, че не става и решихме да направим промени в 60-75 минута, но и след това, въпреки тези промени, не ни се получи създаването на реални положения. Son soruyu alalım Erhan Bey. Последен въпрос. Konuşmanın başında iyiler olduğunu, Fenerbahçe'yi vurguladınız. Diğer maçlarda Norşehir'le Kırnavaç'ı beraber bitti. 9 puanlı lider, 7 puanlı Norşehir'le ikinci 6 puanla yükseldi şu anda Ludogorets. Bu sonuç gruptan çıkmak ya da grup liderliğini etkilemek anlamında sizde nasıl bir ihtimal oluştu? Şimdi bu akşamki maçtan sonra Ludogorets de matematiksel olarak kendisini potaya soktu. Burada biz kaybettik ama önümüzde 2 tane maçımız var. Biz bu 2 maçtan 4 puan aldığımız zaman zaten her türlü gene bu gruptan çıkmayı garantiliyoruz. Tabi alabilirsek bunda, yani futbolda oynanmadan hiçbir zaman maç aldık diyemeyiz. Alabileceğimizi düşünerek bunları söylüyoruz yani. Господин Картал, след този матч ние сме с 9 точки. Другия матч завърши също 1-1. Втория отбор в класирането с 7 точки. Лудогорец след този матч е с 6 точки. Как преценявате шансовете ни от тук нататък? Да, след този матч Лудогорец вече се върна в играта с тази победа с 6 точки. В предстоящите 2 матча ние разчитаме, ще вземем 4 точки и отново ще излезнем лидери от тази група. Разбира се, това са нашите очаквания, това ще са нашите цели, но дали ще се случи, ще го покаже играта. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar.